kita mau baking vlog lanjutan dari sebelumnya. Itu sudah ada kita vlog yang prepare atau persiapan untuk acara wedding anniversary dan birthday party guys. Jadi guys, nih lanjut aja nih Mbak Uni tuh vlog selanjutnya. Ini DP part 2, oke? Habis itu langsung DP hari H. Enggak sih, ini sudah DP hari H. Jadi DP persiapan sebelum acara, oke? Jangan lupa subscribe and selamat menonton. Apa doe? Oke guys, sekarang orang ada di Just Mart. Orang mau cari pita, orang mau tambah di dekorasi balon-balon. Apa ini? Tahu nak je Bali ya? Sekarang orang ada di Alfamart. Orang mau cari fla. Dapat Riki. Begini no Mama Kim kalau mau masuk langsung cari DP urusan apa? Iya. Guys, terang ada di Alfamart. Hai. Oh, terang ada gelang kapal. Kita tiga tambah. Iya. Baru kok Mas Adi ini mau jadi. Hah? Apa dia? Berapa satu? Berapa? Udah tuh. Hai. Yuk. Kui. Orang sudah pada fla guys. Jadi santa bagian bayar pembayaran. Apa dia tuh fla orang dicari-cari. Habis ini terang semua langsung pulang. Mau Mbak putar. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Since you left now and I'm starting to grow. I want you to.
Oke guys, nggak lupa ini ada Ciut, ada Ete, ada Santa, Ici, Putri, Kim, ada Michi dan Chika. Ada banyak orang di sini guys. Ya, dia coba lari. Kalau so begini, sedikit ada tanda-tanda party. Kamu cantik tapi sayang. Tapi sayang sana sini mau. Swipe back. Hai guys, selamat malam. Hampir pagi, almost morning. Ini jam 2. Ups, mati deng. Ini jam 2:54. Hampir jam 3 dan saya ada di luar rumah guys. Lebih tepatnya di garasi. Jadi acara sudah selesai. Yeay! Successfully, congratulations. Dan yes, happy anniversary for Maita, deng Pak Ten, deng Kim, keluarga pokoknya, oke, keluarga. Happy anniversary dan happy birthday to my uncle bro. Pak Ten, happy birthday, panjang umur, sehat-sehat, pokoknya baku-baku baik. Bahagia selalu, oke? Dan yes, kita di sini sendiri di dalam mobil. Tapi maksud tidur guys, jam 3 ketuk. Biasanya kuat. Tahu deh. Tadi balik bilang apa tuh biasa, tapi macam begitu. Thank you guys ngani subah uni to vlog. And jangan lupa ngani subscribe, like, share, and comment. Tapi suara hampir habis guys. Selain karena ini so lelah, so batarian tadi deng, ini so pagi, so subuh, oke. Kita rasa kita mau tunggu di sini sampai pagi, sampai tapi mak bang. So yeah, dadah guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe nih, nyungan.